pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Kahenyo Trap Association hakajinya lam u Presiden Usamla Gabriel Timolong kilapan pena ban penlong biang ka jingya kop ruai kasi kabala ai kerteng Henyo Trap Idol Season 2 ya kaba en sedang ka online audition nando ka Sauterik menta ubnai jeliu arajar arpuar bat yaki busket na kebenta kinong job kilo laipo hajar lembat ki sernot yaki bawan ningkong arpo hajar lembat ki sernot na benta ki bawan baar bat khatsan hajar lembat ki sernat na benta ki bawan balai bat shipo teli ki consolation prize na benta ki jingtiep ba company call ha un number kendai lai hendreu sau kendai henyo kendai san Itu agak Gabriel Timolong bat ngadai u Presiden juga Henyo Trap Association di kumensu perkan mahoni ba mangi nakaliang juga Henyo Trap Association ngila ada ban pelong ya kajia koprai kasi kepa ai kerta Henyo Trap Idol season 1 agaba ila job da isamla da pila komti meri group ibadai napo smith di mata nakaliang chungi ka association ro ngila ada brai bangin pelong biang sasisian ya kajia koprai kasi kepa kerta Henyo Trap Idol season 2 bakandai lutan ki jirai kasi pila manrai ki jirai ki bapi shinahi lani pi komposi pila ru manrai ki jirai ki ki bapi shukova ya kita nisha di kane ka ji koprai kalong komni ya ka audition bade ka semi final nyat building baka online bad ya ki videos ki jongpi ki bapi rai nyin upload ka YouTube channel ka blai kerteng arwaro pedi but naki likes but views ni kain like 4% but naki dong bishar ni kain hinyo 4%. Te ko online audition kan sedang nado ka Sauterik jong ni ubnai araja apuar berkan kut akalai puterik jong ni ubnai araja apuar kamumut ka tarik ka bakado bapin pa ya ki videos ki jongpi kepada nam tak audition kan deh akalai puterik menta ubnai araja apuar perhadian kalai puterik jong ni ubnai nyenu pediang show ya ki videos ki jongpi te ka bay registration nam ta ki solo kalong si hajar tingka pada nam ta ki duet ber group kalong ar hajar tingka di bahasa ajit pada syaka semi final yin pentip ya piling bagi phone calls hakalai tarik upanai naitung araja apuar bangin sedang bangin tap ya ki videos ki jong pi pada jong ka semi final nando ka Sauterik upanai naitung araja apuar barkan kut pat hakakadwai tarik upanai naitung araja apuar bat katarik ke bakado bapin submit ka videos ka jong pi nama ta ka semi final kan deh ka kadwai tarik unaitung araja apuar bat nginum pediang syupat videos ki jompi ada pisan ni hadian ka kami terik ubrai naitung dia bensan bad hapo ka kami terik ubrai naitung bakala sedit kandai kami terik ubrai naitung nama ta ki videos joka semi final badia ka result jong ki bandrung syaka grand finale ngin sapatip ka katsan terik ubrai naitung arja apuar ba ka grand finale kanom show online ka grand finale ngin le no offline ngin le live hapo hall ya ka bangin sapatip ipi ngin pelong ya ka final di baka final kande hakashi Sauterik ubanai nailur arajar arpuar baca singan on baka final kande online ka final kande offline ngin pelong hapo hall live band bakande hakashi Sauterik ubanai nailur arajar arpuar tiki prize namata kinong job kinong kumni kibayo first prize kinyo laipo hajar bat ki sernot kibayo second prize kinyo arpo hajar baki sernot baki bayo third prize kinyo katsan hajar baki sernot bakin dan ru Sauterik ki consolation prize te bapi tapi kuah bentuk company susu pila phone hau number kendai lai hinriu sau kendai hinyau kendai sansan sai sin anong kendai lai hinriu sau kendai hinyau kendai sansan but yaki videos ki jompi nam tak audition ru pila ben pa hau ni hiu WhatsApp number bangala omentan ti takini kinte bakinjat hi nakalian jungi ka Henyo Trap Association ni ai ke chikit boket biang ipi ki ban sai shementa kan ni ka jinga kop rai khasi but gikit bok riang ro ba phinya le pha khanang ba phin poi saka thong ba phin yo ro ya so jang jin jam takini kite bak jati kumlishpur